građani, dame i gospodo. Pripala mi je čast da vam se obratim na današnjem skupu podrške. Povod koji smo se ovde okupili nije prijatan, ali je neophodan. 1. novembra 2024. godine u Novom Sadu je poginulo 15 nevinih žrtava padom 200 tona betona nasrešnice železničke stanice. Ova tragedija je direktna posledica nepravilnog rada državnih organa Republike Srbije, vladajuće stranke i pojedinih državnih institucija, kao i koruptivnih nepotističkih poteza. Usleđuje niz događaja i reakcija mladih ljudi, studenata, univerziteta, prosvetara, advokata, srednjoškolaca itd. Studenti započinju blokade fakulteta, koje sa današnjim danom broje 63 fakulteta, 5 državnih univerziteta, pojedine privatne fakultete i visoke strukovne škole. Sve ovo predstavlja najveću studentsku inicijativu 21. veka. Njihovi zahtevi su objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu, koja je trenutno protivpravno skrivena, imajući na umu da se radi o rekonstrukciji javnog objekta i da ta dokumenta moraju biti javna. Drugi zahtev je odbacivanje optužbi protiv uhapšenih i prevedenih na protestima. Treći zahtev je podnošenje krivične prijave od strane MUP-a nadležnom javnom tužilaštvu u Beogradu protiv lica koje su fizički napadala studente i profesore, a koja su javnosti poznata po navodima medija kao Milja Koldžić, Aleksandar Jokić, Dušan Kostić, Milena Aleksić i Ivan Stanišić i drugi koji nisu poznati javnosti. Četvrti zahtev je momentalna potvrda identiteta gore navedenih lica i njihovo dalje krivično pravno procesuiranje od strane nadležnih institucija. Ukoliko se utvrdi da se neka od ovih lica nalaze na javnim funkcijama, studenti zahtevaju njihovo razrešenje. Peti zahtev i poslednji je povećanje izdvajanja sredstava za državne fakultete za 20%. Do današnjeg dana zahtevi nisu ispunjeni. Usleđuje generalni štrajk, kao i masovni protesti u sveukupno 133 opštine u Republici Srbiji i mnogobrojni skupovi podrške srpske dijaspore. Želim da naglasim da je ova inicijativa potpuno samostalna i da ne predstavlja ni jednu političku ideologiju niti organizaciju. Mi smo ovde kako bismo pružili podršku našim sunarodnicima u borbi za pravdu, zdravo društvo i pravedne institucije. Ovde smo kako bismo zajedništvom pokazali da čuvamo i branimo ono najbolje u nama, čast i poštenje. Dozvolite mi da današnje izlaganje završim citatom iz romana Braća Karamazovi Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. I shvatit ćeš da si sam mogao stajati zločincima kao jedini bezgrešni, a nisi svetlao i nisi stajao. Hvala vam što svetlite. Komar Nemanja, Ruman Anđela, Firić Đorđe, Firić Valentina, Firić Sara, Adamović Milica, Karanović Mileva, Arbutina Ćirić Sonja, Hrka Stefan, Milosavljević Miloš, Švonja Đuro, Raković Vukašin, Sazovski Vaskov, Ranca Goranka, Anja Radonjić. Sada vas pozivam da odamo počast nastradalim žrtvama 16-minutnom ćutnjom. Danas dodajemo 1 minut za nastradalog psa u novosadskim protestima.